koleno boli. Tak skoro też wydaje. I nič gremo na pohod do jutra. Na vrhu je kar pihalo, da me malo zazeblo, bi se lahko še bolj oblekla. Drugič pa to je skupno 6-urni pohod. Zdaj gremo dol ful, to pomeni, da tu treba iti kar nazaj. Tako me čakam, da bo svetlo, da vidim razgled, oziroma razglede. Naš pohod se je začel zgodaj zjutraj, splača se vstati prej in počakati sončni vzhod, zato ker je svetloba neredna na gorah in dobro se oblečite, ker jaz sem skoraj zmrznila. Malo me je strah hoditi, ker je svetek strmo. Je pa cel pohod traja 7 ur, tako da je kar fajn, da si vsaj malo v formi. Zato, ker se moraš kar pospeti po nekih stopnicah in hribčkih, pa tudi dol hodiš. Oh, this is scary. What is going on here? Malča. No dobro si je hrano zraven prinesti, sicer na koncu, skoraj čisto na koncu imaš eno hišico z hrano, z pijačo, WC-jem. Je pa to sigurno en najlepših pohodov, kar sem jih kdaj prehodila in Madeira ima še več pohodov, mi smo šli na tega, bom rekla, glavnega. Ker smo šli toliko zgodaj, ni bilo take gužve, bolj za nazaj se je že poznalo in pa verjetno v bolj tej glavni sezoni je tu kar po moje dosti ljudi in vidite, da so ceste oziroma potke kar ozke. Smeri 3 ure, pa nazaj 3 ure oziroma 3,5, odvisno. Da se skupaj 6 ur hajkanja. Je fajn, ker gre pa dol. Jaz sem dol hodiš, ali sem gre zato, ker na ful kolena bolijo, ko gremo dol. Tukaj ti konca pa kar strmo. Mi smo gledali, da bo res lepo vreme, ker če ne je lahko dostikrat megla, pa še bolj piha in je še bolj mrzlo, tako da smo imeli super vreme za ta pohod, ker je lahko čisto druga izkušnja, če je slabo vreme. We're not like them, we are better, both you and I know. Grab your car keys and jacket, cause honey, we're ready to go. Stali smo se na kavi, pa še malo hrane. Zdaj gremo do vrha. Luči so ga, vrh. Oh my god. Tam smo bili na kavi. Pauze, ker me koleno boli, fucking koleno, peče me. Let's get in the car and you'll drive, we're leaving tonight. Away from these streets and the cold blood. Evo nas na vrhu. Oj, boga, koleno. Ali neki. Sem zadrenjala. Tu na vrhu tudi ni slabo. Vidiš plažo, palmice, pa gore, obala, gore. Danes imamo pa Madeirin bife, znani so v teh mražničih oziroma kebab palčkah. Vsak dan je nekaj drugega. Oh, what is this? Fish and chips.
skoraj vidiš videj. Dobro jutro, ura 8 in mi gremo na nek, dobro jutro, ura 8 in mi gremo na en slap, ki je ob cesti, oziroma čez cesto gre. 10 minut stran je, tako da se pelamo, potem gremo pa na zajtrk, pa na celodnevni izlet, kjer bomo šli na 2 plaži, oziroma na eno temno plažo s temnim peskom. How is that sand beach called? Dark beach? No. No, it's black sand. Oh, just... The town is six sand. No, I just meant like if the sand has different, like, how do we call this sand? So just black sand. Ok, črn pesek, pa ene take bazene naravne gremo pogledati, ampak dan skrb piha, malo mrzlo. Gremo pogledat ta slap. Mrzlo. Še valovi so malo bolj močni zdaj zaradi vetra. There it goes, oh my god. Si bom naredila kite za danes. Doma se meni zdi, ampak sem dobila malo barve v obraz, končno. Mislim tudi po rokah, ampak ne bolj v obraz, ker pač drugi imam dolge rokave, večinoma danes sploh ker piha. In se mi zdi, da ker bolj živa izgledam. Mega imam sem na očeh, pa čist malo se zdi tudi dala za mozole, ampak korektor, ampak je že šel stran. Tako da imam barvo, ne moraš verjeti. Tak cajt jaz ne bolj bleda izgledam, ker nimam nič barve, nisem nič na soncu, tako da I am excited. Glede na to, da danes ful piha, nočem imeti las dolg. V čopu mi gre na živce, ker mi pol skozi ti mali lasi naprej padajo, tako da si bom naredila 2 kiti plus njom. Pač jaz imam drug dan že masne lase, I'm telling you guys. Se vem, da bolj si jih pereš, slabše, ampak na dopustu se mi res ne da imeti masnih las. Drugače si jaz na 3 ali pa 4 dni perem. Pa da vam povem čist nič, se ne sfererni glede masnosti, čist nič. Pač to je genetika, eni imajo masne lase, tako je, eni jih nimajo. Oglavno, sigurno šampon ne pomaga, ampak kot sem rekla, pač tudi če si ne perem pogosto lase, se mi to zgodi. I just gotta deal with it. Zato pa imam različne hairstyle, da si lahko naredim, skrijem to, I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. Every day I'm snorkeling. Snorting? Dan sem pa ful cajta na kitah porabila, ker sem si res hodila tesne narediti, pa te gr, ali bolj gr, ampak ja, ena stran je boljš kot druga. Ja, gremo. Se kar fajn oblekla, ker kot sem rekla piha, pa še eno jakno imam zraven tako vetrovko. Ja, da še to iz pekarne probamo, na hotelu ni bila tako dobra, pač sredica je bila, ta del ni bil. Pa kavice. Tukaj vrni kapučino, ni kapučino, ampak je kakao, se mi zdi. To smo ugotovili, ker v hotelu sem si naredila kapučino, pa je bilo pač tako kakao. In tukaj je isto rekla, da nima kao kapučino. Tako da je kava z mlekom. To je to. So hold me tight through the night. Zdaj gremo na ta cable car, ne vem, kak je slovenska, neka gondola ali neki, ena izmed najbolj strmih. No, this is so steep. What the fuck, I'm scared.
Oh, this is beautiful. OMG, to je ful visoko, ampak gled te valove in klif. To je to, s čimer se naj bi pelali, ampak ne vem, če dela, ker zaradi vetra. Oh my god, tukaj je kar to smuca, kar se. Probably 4. To pončo, ko sem pila, je zdaj razložil ta kelner, da ni pač ponavadi bolj komercialna verzija je z vodko, ampak original verzija je z sladkornim trsom, neko žganje, ko je tudi 50%. Oh, there's another cat. I got distracted with a third cat. In ima bolj po rumu okus, tak pozorni rum. V glavnem, ker močno je to. Zdaj pa zgleda, da bojo zaštartali, oziroma so že zaštartali to žičnico, kakorkoli. Bomo šli, čakamo vrsti 6 naenkrat. 98% hrib, what the fuck. Crazy, nisem vedela, da gremo tu ven, pa bomo malo hodili, nisem razumela, ker pač oni se nemško pogovarjajo in jaz ne slišim teh planov. Wow, kako je pa bolj toplo tukaj, ker ne piha, crazy, crazy. Like a crash, it would crash, the ship would crash. Najbolj pomembna informacija, tukaj je WC. Nujno ga rabim, prosim, bodi odprti. No. Da vidim, kakva je portugalska kombuča. Josh mi jo kupo, da probam. Bolj je podobna našej beri okus. Jaz bi rekla, da so vetrovke obvezne, zdaj ne vem, je to samo vzel v tem cajt, je tako pihal skozi. Nek Hobbitland. Ta gozdiček je. Včasih je tudi megla tukaj in zgleda tako ful. Crazy. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes, and they say if you want a glimpse the future you need space, and you said you'll put down your morning gun. Egal, was das Schiff für uns ist. Would you follow? Evo, črna plaža. Mislim,
pač črn pesek, galerija. Take my hand and walk beside me in a world. Ja, po dolgem dnevu je prav pasalo 3 uri ležati, nisem spala sicer, ampak sem bila na TikTok. Mislila, da bom knjigo brala, samo nisem po moje pol pred spanjem. Zdaj pa je ura po 9 in gremo jesti večerjo, ne po 9, po 9, vseeno malo pozno, ampak nismo niti bila lačna prej zato, ker mi je bilo malo slabo od vožnje, ampak zdaj sem cool. Kuharske specialitete, kaj so. Ja, bomo videli. Brownie imajo. Si še sladoled vzela, perfektno, to bo nekaj kokosega. To je pa moja druga runda tega porana v maki, ko nek karija, pa makaroni. Malo sem imela težko noč, bruhala sem. Bilo mi je že po avto slabo, ko smo se vozili cel dan po vinkih, ampak po hrani se pa še, ja, ni bilo slabo. Glavno. Danes je dan žena, tako da želim lep dan žena vsem ženskam, ker brez nas je vse čist drugače, slabše. Mi smo v enem mini mestecu, ki je kot nek port, zaliv za ladjice. Lepo. Do svetilniku. Glavno, vedno me mačke zmotijo. Tu imajo teh Winston Churchill nekih kavarn, ker je očitno, mislim, da se je upil tukaj. Ne vem, was he a painter too? Pasta. When you look at me this way, I find it hard to not give in. Spet gremo na gondolo, sem ne še zdaj polbo. Prišli smo do enega obzidja, ki so ga zgradili, da so se obvarovali pred pirati. When you left, I was so completely gone, but now I'm sure you were some of the best of things to find. Zdaj gremo pa v tropski vrt, se mi zdi. Ma še en drug vrt, ampak mi bomo šli samo v tropski. To je ta. Ta karta je bila 15 €, gondola pa 12, tako da je kar nekaj, no. Glavno, lahko greš tudi z avtom gor, je parkirišče, ali pa z gondolo, če hočeš videti lep razgled. Drugače pa sem pojedla en poranov sendvič, oziroma pol. Enkrat sem v redu, pa kao spila, tako da mislim, da sem okej. Želodcem po moje bilo samo tak trenutno. Kdo komentira, da ta banana, ananas sadež raste na Monsterju. Ne vem, je to res. Moram preveriti. Monstera makes ananas banana. But in man. our, like, a lot of people have these at home, but it's... They don't grow fruits. Yeah.
pa 15 evrov. Jeks. Ampak lahko pa greš nazaj, pa ti refilajo. Tako da. Ja, kot da se premik, ko si je sonce, pa gredeš hkrati. To so te tradicionalne hiške, ki so v mestu Santana. Take značilne barve, pa trikotne. Da vam pokažem, kako je dejansko mala hiša, mislim, nizka, pa jaz sem mala. Knock, knock. Včasih so se tek transportirali s temi tobogani, boste zdaj videli, ko pride do. Take lesene košare so in pač 2 človeka jih. Ja. Grem samo na večerjo, ker zdaj je pa Josh bruhal. Da zgleda neki želodcem. V bistvu mi ful ni bad iti s vama jest. Mi je ful všeč. Dobro jutro. Gremo na zajtrk. Josh je že boljš. Danes je pa njegov brat začel bruhati, tako da vsi smo popadali. Prvo mama, jaz, Josh, onda še punca, ne. Zgleda nek maraton. Sem spravljena pa spakirana, zdaj pa počasi grem. Kadi je rožica. Ne vem zakaj, ampak me na figo spominja. Ni tako močno okus, pa ni kislo. $13.40. Duty free shop. Big stuff. Kjera lizika. Ziherni prava lizika. Eno kavo pa vodo rabim. Razmišljam, da je šla v Starbucks. Kar navadno kavo. Ur later. Ja, nič, dajmo probati. To prerezati. Nama je moram tak ali tak. Nima veze. Oh, pretty. Včeraj sem provala ono pink, pa je okej, nič posebnega. Drugač pa, to je ful grozno zgleda, ampak polovico tega sem že pojedla. Kdaj je to zrelo, ko začnejo te dopadati in pol poješ v bistvu ta del. Tako veš, da je zrelo. Ta ananas banana ima sigurno bolj izrazito okus kot to, ampak je dobro. Mislim, še nikoli nisem jedla te zmajevega sadeža. Greva na sprehod v te vrtove in že vidim, da ful cvetijo te češnje, ful so že roza. Eno kavo bomo na poti vzela. Danes je bilo bolj tako počasno jutro, mogla sem nekaj zmontirati pa objaviti za Instagram, pa jedla smo vse te videe, sem dala na računalnik in oh my god, 5 ur pa pol imam materijala. Tako da bom dan začela montirati. Streamam večer po dolgem cajtu, tako da se veselim. In ja, to je to, zaenkrat bolj dokaj easy.
Kak je roza vse. Šite so rožice. Treba jutri še enkrat iti, ker zdaj je toliko folka. Oh my god. How pretty. Oh my god, it's so cute. Cutie. Imajo pa po zimi te palmice, tem rastlinjaku notranjem. Pesto pistachio, pasta. Pesto pistacije. Nedeljek je in jaz sem spet nazaj v moji rutini. Naredila sem urnik za cel teden. Se ga ful veselim, ta teden imam ful dela, tudi s drugimi stvarmi. Ampak se mi zdi, da sem polna energije, polna novega zagona, tako da bo šlo. Zdaj grem pa hitro v trgovino, ker bom danes jedla steak in grem kupiti steak, pa mogoče si bom še štručko kupila za jest, ker se mi ne da kaj delati. Pol moram pa spakirati, zato ker zvečer imam stream. Pred streamom prije Josh pač doma in bi rada, pač da sem fraj, da se družimo. Doma mi bo ratalo montirati še. Upam, da mi bo vsaj 1 uro. V 1 uri lahko naredim, pa tako 1 uro na dan montiraš, ni te grozno, ko moraš vse v enem dnevu, tako da, ja, bomo videli. 2 dni nazaj, ko sem mislila, da sem dobila menstruacijo, oziroma 3, sploh je nisem dobila, sem nekaj čudnega bilo. Zdaj pa čutim, da jo bom dobila direkt na dan, ko grem na bus. Sam upam, da ne imela krčev tako na zadnje, ko sem se jokala, da na busu doma. Put it in deeper. Situacija je taka, večerja se dela. Sem se spravila, naredila vse, kar smela, spakirala, nisem snemala, ker je boring, ker sem že to pakirala. Zdaj pa, tu imam steak. Jaz ga bom sam pol, ker pač mi je to ful preveč in pol sem ga dala v zmrzovalnik, pa bomo naslednjič sam enega kupila. Ta je bil kar drag iz Hofra, ta se mi zdaj še ne v redu. Reč plačam malo več, pa da je v redu steak, da ni neki sam navadni goveji zrezek. Zraven bomo imela pa zmrznjene te zelenjavo, tukaj je ta miks, ta krompir gre v pečico, tako da bo dokaj hitro, pol steke sam začinim, pred njih naredim. Tukaj imam pripravljen apple crumble. Josh je rekel, 2 jabki imamo doma in smo no, okej, tako hočeš apple crumble, pa je rekel, no. Tako da, to je plan, že za 1 uro imam stream, pa grem na bus. Ja, sem že spakirala, tako da tudi. Chef. Good. Okay. Okay. Oh, beautiful. Can you bring the cutlery? I forgot to buy drinks. Again. Missing someone